benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Prisrčno pozdravljeni tukaj v tem starodavnem gradu. Prvikrat sem tukaj, občudujem, koliko lepot ima Slovenija, pa ne vemo zanje. Hodimo okrog po svetu, pa imamo tukaj bisere. Res prisrčno pozdravljeni. Tudi tiste pozdravljam, ki so zunaj, gotovo se bodo pridružili, kolikor pa ne, bodo vsaj tihoti, da ne bodo motili sveta Božje službe. Sveta maša bo v latinščini. Pojdite v miru, aleluja, aleluja. Bogu hvala, aleluja, aleluja. Bila pa lanena rjuha. Tu je moja teta, zbira še lunček, to je prstice.